А теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья. И те, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха, блядь. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, все боеприпасы. Посмотрите на них, сука. Если вы даете норму боеприпасов, их 5 раз меньше. Евgenij Prigožin, šef ruske plaćeničke formacije Wagner, optužio je rusku vojsku za uništenje njegovih boraca i obećao je da će se osvetiti ruskom vojnom vrhu, nakon čega je ruska obavještajna služba FSB započela krivični postupak protiv njega zbog poziva na oružanu pobunu. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Šef Wagnera je objavio da njegove trupe kontrolišu Rostov na Donu i vojne objekte u Voronježu. Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром, самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету, санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а nаносила по украинцам. Predsjednik Rusije Vladimir Putin nazvao je postupak lidera grupe Wagner, Evgenija Prigožina, izdajom i udarcem nožem u leđa. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. Jedinice Wagnera kretale su se ka Moskvi i nalazile su se na nešto manje od 400 km od glavnog grada. U Moskvi su uvedene protivterorističke mere. Ponedjeljak će biti neradni dan. Procenjuje se da je Wagner grupa imala oko 50.000 vojnika. Međutim, zbog rata u Ukrajini, taj broj se dosta smanjio. По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей Родины. Мы воевали и воюем. Все бойцы ЧВК «Вагнер». И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, в обмане и в бюрократии. Поэтому мы патриоты. А те, кто сегодня нам противостоит, это те, кто собрались вокруг подонков. Posle zauzimanja grada Rostova na Donu, borci plaćeničke grupe Wagner nastavili su ofanzivu prema Moskvi i preuzeli su vojne objekte u gradu Voronjež, udaljenom nešto više od 600 km od ruske prestonice. Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin, rekao je da su gradske službe na visokom nivou pripravnosti, dodavši da je situacija teška u najvećem gradu Rusije. Na snazi je protivteroristički operativni režim u Moskvi, a Moskovljani bi trebalo da se uzdrže od kretanja gradom, koliko je to moguće,
poručio je Sobjanin putem telegrama. Režim antiterorističke operacije u Moskvi, regionu Moskve i Voronješkom regionu južno daju vlastima posebna ovlašćenja, ograničavanje kretanja ljudi i saobraćaja, praćenje ili ograničavanje komunikacija, pravo da pretresaju ljude i vozila, evakuaciju stanovništva ako je to potrebno. I guverner regiona Kaluga, koji se graniči sa federalnom oblašću grada Moskve, rekao je da će saobraćaj u toj oblasti biti ograničen u oblastima koje se graniče sa obližnjim regionima Tula, Brijansk, Oriol i Smolensk. Molim vas, uzdržite se od putovanja privatnim automobilima na ovim putevima, osim ukoliko nije apsolutno neophodno, napisao je Vladislav Šapsa na telegramu. Prigožin je upozorio da će njegove plaćeničke trupe krenuti na Moskvu ukoliko se vojni vrh ne sastane sa njim. On je u petak optužio rusko vojno rukovodstvo da je ubilo njegove borce u napadu na Wagnerov kamp, što je rusko ministarstvo odbrane negiralo. Минобороны само начало это все. Они обстреляли наши колонны. И поэтому мы этого не будем прощать. Vođa plaćeničke grupe Wagner kasnije je saopštio da je pristao da zaustavi kretanje njegovih jedinica koje napreduju ka prestonici Rusije. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko razgovarao je sa Jevgenijem Prigožinom, koji je pristao da zaustavi jedinice i deeskalira situaciju. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно planu. Pokušaj pobune trajao je manje od 24 sata, a glavni inicijator je posljednji put viđen u automobilu kako napušta Rostov. A nakon toga o njegovom kretanju javnost ne zna ništa. Ono što se zna je da je on navodno otišao u Belorusiju, kao deo sporazuma koji je sklopio sa Kremljem i beloruskim predsjednikom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je slabost Rusije otkrivena, a portparol ukrajinske odbrane je to nazvao znakom kolapsa Putinovog režima. Neke zemlje koje se graniče sa Rusijom podigle su nivo bezbedonosnih mera, dok predstavnici NATO saveza kažu da pažljivo posmatraju situaciju. A ono što je neverovatno je da su Sjedinjene Američke Države sredinom juna znale da će Jevgenij odreagovati na način na koji je odreagovao. I ono što je još neverovatnije je da je baš u tom periodu Američko ministarstvo odbrane objavilo da su Sjedinjene Američke Države vrednost pomoći Ukrajini u naoružanju i opremi prikazale većom za 6,2 milijarde dolara. Na osnovu prethodnih procena, objavljenih 13. juna, SAD je pružila Ukrajini bezbednosnu pomoć vrednosti od 40 milijardi dolara, ali je revizijom utvrđeno da je poslala nešto manje od 34 milijarde. A šta ako ovo nije bila greška? Šta ako su zapravo taj novac zaista negde uložili? Na primjer, u Wagner. I šta ako je Jevgenij jednostavno sve preneo Putinu? A zatim su se dogovorili i smislili ceo scenarij oko toga. Odglume državni udar, Amerika uplati novac i još usput razotkriju ceo NATO-v ofanzivni plan. Jer kad pogledate, neverovatno je da su za samo nešto manje od 24 sata mišljenje potpuno promenili i Putin i Jevgenij. I zašto je baš Lukašenko bio taj koji je smirivao tenzije? I zašto je Prigožin otišao u Belorusiju? Šako se baš u Belorusiji odvija novi plan, u kom će glavna meta, kao i prošle godine, biti Kijev.